Hai menazi ibeting chua ilung ta pen menen mai ka pai ke zim roket kamai gumra sam news CHUNA times biagana ranglia ga radale Manipuri Meitei Association Bangalore kimezen mabone India de go sokri pepe Union Home Minister Amit Shah dage urgent appeal nang kasam ke mongai ze Kuki Student Organization KSO nai Kuki MP ne namai ka pai ke zim roket kamai 31st August 2024 ge national wide rally rangai ze Kuki-Zo mabone wang rulu ze fuim dirame rotet petariam tet ke ze jantar mantar ge Indian sokri dage Union Territory status Kuki mahange kize Kuki-Zo medu kimenai Manipur sokri ne tengko narar khaga be zegene kasian damgai luze rally ke beze mihai menadu zumoga be changulei ze Manipuri Meitei Association Bangalore ne salei Manipuri Meitei Association Bangalore ne Amit Shah hange samkala lesi ropega bege saze Kuki-Zo mabo rally terabeze piling makpe false propaganda zemenaze pesira rang tet betariam ne kadai rede digu plane marasam pomerame pi muzin je pibe international media scrutiny te keuze sokri pe perame kedi kite midun setluze prime minister na home minister du misuse te ze te ko bok do webe la le zero gaidele ki me bona sakating mi garai ze mirama ze tu kasya bendam gailuze rally te ke begene Manipur de ge de si he ge tanai be pungwangra lebambe tin sia ga be changule zero gaidele Kuki-Zo has said mabone na mai ka pai ke zim roket kamai 31st August 2024 ge national wide rally tet ke ran ranga bezigne tangkul katam no saklong TKS ne mihai minachira samkla lesi public notice paper kaise tangkul has said guram rai lunge rally darna sit in protest nune agitation bodima wang ruluze fu hindi rote petariam nune sokridu punira taze protest lebe na mai ke tu te ke raphema kuleze tangkul has said mabone salei Tangkul katam no saklong na rang chicha kai ze mihai mena de CE hegit nai ze ketlam du polia somak se tri makra te ta te bezigene tangkul hazet guram rai lungge rally darna no ne agitation na me ketu ta kyure pe makule zai Kuki MP Manipur kanga bambe Kuki Student Organization KSO ukrul Kuki Student Organization KSO kamjong nai Kuki Women Union ukrul nai Kuki Women Union kamjong du rangai ze jete rally te kyuran rangai be tenso khamgara rangai de lei Senapati District Student Association ne Kuki-Zo mabodu tira rang togai ze puniguram rai lungge namai ka pai ke zim roket kamai ge rally darna no ne agitation bodi me wang rulu ze fuim di rote petariam ketu te kyura pe makule ze salei Senapati District Student Association ne posam klalesi pepet kabeze Kuki Student Organization Sadar Hill ne namai ka pai ke zim roket kamai ting chu kunta roket hige Kathal Mambi Military Colony gene related chuze Kangpokpi headquarter kachang tat kyura rangai lu bachang de ling Rongmai Naga Student Organization Manipur ne saze Tamenglong na noni district ane peaceful zone te si gate na ibam belong rally zai rally sit in protest ne agitation bodi me wang ruluze fuhim dirame rote petariam namai ka pai ke zem roket kamai ge protest ne rally te kyura punigo jurisdiction ramrai lungge te kyura ketu phema kuleze salei Naga Student Union Chandel ne rangchicha kaise Kuki-Zo hazen mabone namai ka pai ke zim roket kamai ge national wide rally te kyuran ranga beze anui naga maguram rai lungge ketu te kyura phema kuleze salei Anui Naga hazet ko pabo kacham me tangkul katam no saklong TKS Senapati District Student Association Manipur Rongmai Naga Student Organization Manipur nai Naga Student Union Chandel ne rangchicha kaise punine samria rekyo gabe Kuki-Zo zet mabone phemak se rally te kebege ma pathom pegene rensi ze tu kan sebe petina prit ke tu luma kulei je kchele Nagaland de Kohima namdi ge kabagrarit Africa swine fevers thizama klo sepo bozo block ke kabagrarit petlei je salei Deputy Commissioner of Kohima kusarit ki gup peite pe Kumar Ramikanen du petkaize thizama klo gene kilometer ket longa bambe klo rameze infected zone rarit chabe pabam ke kene ropet maraze gene ame klo ramege bambe ka bagdung rameze ka bagrarit kine rale ze du petkai delei zai thizama klo gene kilometer kre longa bambe klo ramedu surveillance zone zen du petkai delei Kabagrarit Africa swine fevers pepezigene kabagra medu halambia me pung tet zai halagane kabakung wangze medim ze heli detura phimakule ze salei Deputy Commissioner kusaret kigu pepeite pe Kumar Ramikane mihai mna du kyam gaize sokrine ting te zabam rajigne kichilyo gabe haimna phegai lo zarangai delei Assam Legislative Assembly Assam de go hindi katalomera me suket lungket hange ka rob bamne jimai ka pai ke zim re rimai ge tingti tilung tet se bambe hindi
kum 1946 ke former speaker Syed Sadullah ne telukai je telung chu be hindi remind sang ne muslim me ka klum be hi namaz te kyo rang je ne bi ke thang ke assembly session tin so ga be hindi kaktu lu je te hule ga ra sam hepet kai dele Assam Assembly ne railang betu je kum 1946 sange remind sang ne muslim me ka klum ra be hi ting chokun ta cricket pi gene ting gi kun ta ket ka chang namachi hang pera tele ka be chuna assembly speaker te be pe Biswajit Daimari ne kaktu ga dele Assam Assembly Speaker Biswajit Daimari ne saje rimai gdu kada betting na mi puigum je rasi ke thang ji gene dui be hi ten so ga be so mak se te ki gu dele je ka chuleng Apo hindi te hulega bene mihai min hangen samrap se blue ibe changze India de go hindi le sikwak Indian Constitution ten sape changule je Speaker Biswajit Daimari ne sale Henei limbegri pezine vistara na Air India rodara na lang banai lo pera samra to gabe bihi peting tim sakabe je hanai kumong rabe kru ke je kru na November 12 2024 hange ka gaidele Marasam pomene saja aize Indian sokri ne Singapore Airline Foreign Direct Investment Deal hange pyoga lubachang de leke chuleng Wang rabe chitke je kuchum September 3 2024 gene choose Vistara flight ne lembegri ge customer the bedi temera mene kru ke je kru na tingkum chang na jang kam da inzu je flight ticket book to ra dola ku de le pelam ane Vistara ne lembegri je bezite hule kai je Air India hange lepet khamnu de leke chuleng Vistara flight ne saje kruke je kruke tingkum chang na jang kam da ga chang normal flight operation punine te kulei ke chuleng Marasam pomine saje ne limbegri Vistara na Air India roze puina ketu gate zai Air India na international flight India de go ne limbegri roge kade re de dige te bedo te meramdu pungki lang me changule zai domestic flight India de go ne limbegri roge pakna be domestic flight ke dilang me changudele je ke chuleng Campbell Wilson ne Air India go CEO pepe to zabamule za Vistara CEO Vinod Khanna ne Singapore Airline ge te ra go de le je ka chuleng Manipur day infal ge danai ka pai ke jing ka skui ba mai ting higi kunta sana minute daming ye hige police mak mene green na wangze United Committee Manipur UCM office lamfel ge bambage dumpo kana UCM headquarter me to ga beze pokpe te le ge chuleng Police ne saje dumpo aket ana office grong ge pokpet ka de le za ka da beze office te gira bam kumui ki ge pokpet ka de le pora ga ze mine do nang khetse hazam de ne be pe mak le ke chuleng marasam pomine saje security forces ra mene UCM office me wangsangai lu ze plan plana ka thai sigit peta te ga de le za lamfel area ge search operation te ki la le ke chuleng Tamanglong headquarter ke electricity mi ka babe ka bezigine network sia ze agine na magumara sam news CHUNA times ka logera de le